International Icon Award 2025 Pinaba Khangatpada Manipurdagi Mioi Yaorakle Tongan Tongan Balamda Thoidok Hendokna Miyamgi Yaifanaba Thabak Thoram International Icon Award 2025 Pinaba Khangatpada Manipurdagi Mioi Yaorakle Haidiba Malemgi Thaki Manasing asi Makoina Haukiba Chahi Kayada Amadi Huzik Tauriba Thoidok Hendokpa Thabak Thoram Singda Yenglaga Tricon for World Foundation under Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India 12 May 2025 da Nepali capital Kathmandu da Pangthokadaba Tricon for World Foundation International Conference ta khutsinagani Manipur gi oina mana panglagadaba sing adudi Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika International Icon Award 2025 ta Lai Mayum Subarani Devi writer Singjamai Chiromlekai Indo Nepal Friendship International Icon Award 2025 ta Ketri Mayum Lai Bamaite Humanity Service Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar International Award 2025 ta Thongnauzam Roman Singh Social Work Singjamai Thongam Lekai Khaidem Kalachan Singh Social Work Thamaiban Khomdram Selungbalekai Dr. APJ Abdul Kalam International Icon Award ta Wangkhairakpam Shriman Singh Social Work Nongmaibung Wangkhairakpam Lekai Amadi Lifetime Achievement International Icon Award ta Kakching Tabam Sumati Devi Kaisamtong Laisom Lerakni